MONUSCO tunaikatala. Wa kuambia mwingine ambie mwingine. Neno MONUSCO tunaikatala katakata. Tusione sule ya MONUSCO muzoni ya Fizi, muzoni ya Uvira. Basi subutu kuingia. Hapo ndo tutaanzana nabo mbele ya wakati. Juna sikia MONUSCO. MONUSCO ni nani? Ye ndo Mungu. Tutamjaribu. Bale bakunisoma banisome kikweli kikawaida. Na tuwe tu kimoyo. Bale maadui bale tubachange fashi moyo. Tukomboe mji. Tusibembeleze mtu hata umoya. Tukitiatia vya haya na kuokopana, tutaingiza adui na tunakosa inji kwenye tutaenda. Mfano ya gira ngo rero nkuko utangiye ubikurikira mu gace gato cyane kamajwi akomeje kugenda kwirakwira hose ni nyuma yuko Doha muri Katari ni mu biganiro bemeje ko MONUSCO nayo igiye kugira uruhare mu bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bijyanye no kubahiriza agahenge. Bikaba byari biteganyijwe ko muri iki cyumweru turimo gusoza cyangwa se iki turatangira ku munsi w'ejo, ahubwo ko MONUSCO igomba kuba yamaze kohereza intumwa zayo za mbere mu mujyi wa Uvira, ariko kandi n'abarwanyi ba Wazalendo bamaze gutanga gasopo ya nyuma bavuga ko MONUSCO niramuka ikandagije ikirenge mu mujyi wa Uvira bagomba ngo kuzayiha isomo rikomeye cyane cyangwa se ngo bazayirasaho, kuko baravuga ko batifuza MONUSCO habe na gato. Ese aka gahenge kazubahirizwa cyangwa se MONUSCO izakora inshingano zayo nkuko bisanzwe? Ngibutsa ko abangaba nabagize ubutumwa bwa Loni binavuze ko rwose nta ugomba kubarasaho, gusa Wazalendo yo yemeza ko itarebwa n'iyo Loni cyangwa se n'andi masezerano yose akomeje gusinywa hirya no hino, ariyo mpamvu bavuga ko bagomba kuzatanga isomo rikomeye cyane kuri iyo MONUSCO. Ubwo tuvuze kuri iyo MONUSCO, rekana nakubwire ko igihugu cya Afrika y'Epfo cyari gifite abasirikare benshi cyane rwose mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO, bararenga 700. Abo bose rero leta ya Afrika y'Epfo yamaze gutangaza ko yifuza kubakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niki cyatera amaposa kuvuga ibi byose? Reka nabyo mbikomozeho mu buryo burambuye. Mwibutsa ko wanareba hasi handitse subscribe 5 kajya ukomeza kubana natwe. Gusa nanone hari icyo nshaka kubanza kugarukaho, amakuru ajyanye na Minembwe. Mukunda kwibona ko nkunze kugaruka ku makuru yemeza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigamba kukuba yarafashe Minembwe. Impamvu mbigarukaho nge nshingira ku bitangazwa n'ubuyobozi bukuru bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'ubwo ngubwo mu gitondo twabigarutseho, ahanini bijyanye n'uko mu nama y'abaminisitiri Minisitiri w'umutekano w'imbere yatangaje ko igisirikare cyabashije gutanga isomo kikanafata uwo mujyi wa Minembwe cyangwa se Minembwe Centre. Niyo mpamvu rero twabigarutseho, ariko kandi twanagaragaje n'uruhande rwa M23 cyangwa se twirwaneho, kuko nabo bagitangaza ko aribo bagifite Minembwe Centre. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo tubigarukaho, tugaruka ku mpande zose, ariko ntibivuze ko uruhande runaka rushobora gutangaza amakuru ngo twirengagize kuyavuga. Ntaho rero bihuriye n'ibihuha nk'uko nakomeje kugenda mbibona mu comments cyangwa se n'ahandi, bamwe bavuga ko dushobora kuba twaratangiye gutangaza ibihuha. Nguko rero uko byifashe, reka twinjire muri iyi nkuru yemeza ko Afrika y'Epfo noneho igiye gutangira gukura abasirikare bayo bari mu butumwa bwa Loni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo gifite uburemere bukomeye cyane bwa diplomasi n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Ni igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ku mugaragaro ko kigiye gukura mu buryo bwa burundu ingabo zacyo ziri mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka MONUSCO. Ibi bibaye nyuma y'imyaka hafi 30 Afrika y'Epfo imaze kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bya Loni byo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuva mu mpera z'umwaka w'1990. Iki cyemezo cyatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo, aho bemeje ko Perezida Cyril Ramaphosa yabimenyesheje ku mugaragaro umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ni mu kiganiro bagiranye kuri telefone kuri uyu wa 12 Mutarama 2026. Afrika y'Epfo yari mu bihugu 10 bya mbere byohereza ingabo nyinshi mu butumwa bwa MONUSCO, dore ko ifite abarenga 700 bari barashyizwe mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu aho umutekano umaze imyaka myinshi uhungabana. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Perezida wa Afrika y'Epfo Vincent
Magwenya. Iki cyemezo ngo ntabwo kije giturutse ku mpamvu za politiki mu karere gusa, ahubwo ngo cyatewe n'icyo yise gukenera kongera gutunganya yewe rero ngo no kongera gushyira mu murongo umutungo n'ingufu by'ingabo za Afurika y'Epfo SANDF. Ni nyuma y'imyaka 27 iki gihugu kimaze gishyigikira ibikorwa bya Loni byo kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bivuze ko Afurika y'Epfo ishaka gusubira kwita ku mutekano wayo imbere mu gihugu ndetse no kongera gutunganya neza ubushobozi bw'ingabo zayo, ni mu gihe zimaze igihe kinini zikoreshwa hanze y'igihugu. Itangazo rya Perezidansi ya Afurika y'Epfo ryasobanuye ko iki gihugu kizafatanya na Loni mu gutegura gahunda y'igihe cyo gukuramo ingabo zabo, yewe rero n'uburyo iki gikorwa kizaba cyarangiye mbere y'uko umwaka wa 2026 urangira. Perezida Ramaphosa kandi akaba yashimiye Antonio Guterres ku butumwa bwo gushimira Afurika y'Epfo ku ruhare yagize rwose mu myaka myinshi mu kubungabunga amahoro. Nubwo Afurika y'Epfo yikuye mu butumwa bwa MONUSCO, yatangaje ko izakomeza gukorana bya hafi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikanashyigikira ingamba z'imitwe mpuzamahanga harimo nka SADC, African Union cyangwa se United Nations. Ibi rero bigamije gukomeza gushaka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo Afurika y'Epfo itazongera kohereza abasirikare bayo muri MONUSCO. Iki cyemezo gifashwe hashize amezi 2 ni nyuma y'inama y'umutekano ya Loni yongeye kongera manda ya MONUSCO binyuze mu cyemezo cy'1808 2025 cyemejwe ku bwumvikane bwose mu kuboza umwaka ushize. Iyo manda ikaba yari yongerewe kugeza kwa 20 Ukuboza 2026 kandi mu buryo budasanzwe. Brigade ya Intervention ya MONUSCO nayo ikaba yari yemewe gukomeza ibikorwa byayo, yewe rero no gushyigikira iyubahirizwa ry'agahenge. Nkuko iyo myanzuro ibiteganya, MONUSCO yemerewe kugira abasirikare bagera ku 11,500, abarebera ibikorwa bya gisirikare n'abaofisiye b'imirimo rusange 600, hari abapolisi 443 cyo kimwe n'abagize imitwe ya polisi ihuriweho 1270. Iyi nama y'umutekano ya Loni yagaragaje ko ibyo MONUSCO igomba gushyira imbere ngo nukurinda abasivile mu bice bitandukanye kuri ubu ngubu birimo kuberamo imirwano, gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'amahoro by'umwihariko igaragara mu cyemezo cy'2773 2025, gufasha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushimangira yewe rero no kubaka inzego zayo haba mu bya gisirikare, mu butegetsi no mu mutekano rusange. Byongeye, MONUSCO yemerewe gufasha ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoro gahoro, ni mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro birimo kuba mu nzego zitandukanye, birimo iby'ubumwe bwa Afurika, abahuza b'akarere barimo nka Togo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe na Katari. Nubwo Afurika y'Epfo ivuga ko iki cyemezo kitagamije gutererana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasesenguzi barabona ko gukurayo abasirikare b'igihugu gikomeye mu bya gisirikare ngo bishobora kugabanya ubushobozi bwa MONUSCO mu kurinda abasivile, kongera igitutu ku ngabo za FARDC zisanzwe zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro, kwerekana ko amahanga agenda agabanya icyizere afitiye imikorere ya MONUSCO cyane cyane mu burasirazuba bwa RDC. Abaturage bo mu bice byibasiriwe n'intambara baragaragaza impungenge z'uko kugabanuka kw'ingabo mpuzamahanga byatuma noneho imitwe yitwaje intwaro irushaho gukomeza kwiyongera no kumva ko nta kikanga. Tugana ku musozo, icyemezo cya Afurika y'Epfo cyo kuva muri MONUSCO ni ikimenyetso gikomeye cy'uko politiki y'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igenda igabanuka, ni mu gihe manda ya MONUSCO ikiriho kandi kuri ubu ngubu uruhare rw'ibihugu byari bisanzwe bifite ingabo nyinshi rukagenda rugabanuka, byashyira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere mu bihe bishya byigerageza. Ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu ni iki ngiki: ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inzego zayo z'umutekano ziteguye gufata inshingano zose ni mu gihe inkunga y'amahanga ikomeje kugenda igabanuka?
Iki kibazo tuzakibonera igisubizo mu gihe byanze bikunze MONUSCO izaba yarangije ubutumwa bwayo bwose, nibwo tuzamenya niba koko FARDC yiteguye noneho guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, gucunga umutekano w'abasivile ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu bice kuri ubu ngubu byugarijwe n'intambara z'urudaca. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe no mu yandi makuru menshi cyane abashingiye ku kuri nk'uko bisanzwe.